Jani panumanya gelang aja cai ngata yadi. Yadi kalau serang gelakmu nyaman gelang kamu somah. Jangka penggelang. Ngalih somah kengken awake penglah tunangan. Nyeng lah tunangan. Yang. Nyeng tunangannya ini. Sedih naik. Pentor bolon mari. Disentul. Dah. Jani pangsang nata ratu sang nata pepadana dan. Oh kenten. Oh. Oke, ayo kalau ada lagi. Ya gitu. Jalan-jalan. Ayo. Lah, Cok. Lan ke puri lan, jam ke jalan. Ayo ke puri demon. Paman Werda. Yen ale panemaya subuh patut nih agung mawali. Dong dadi kayang jani sing ada teko, kengken mirip pejalan yen. Janto sang dumona bos-bos. Kumunta tajam ida sang yang mas kado di pati. Nenta ni pun dangil. Mame cang lugero titiang luangko. Kasep titiang rauh tangkir. Ariantok titiang reng telangin pemargi. Ketiben sengkalo titiang luangko. Nandenen malu. Sengkalo buat pejalan agung meniayu ladas calon mantun telah dijel. Penyuruhan duwe calon mantu duwe. Rauh ipun mungkin kanyo dang pelabar. Pianak yang ayo berdaparan. Pianak kanyo dang pelabar. Nawa kang titiang mapamit dia jadi tetep pianak titiang. Pejalan Werda. Yen mundur raos lah kapin agung melangsan ngatin yo yayu. Dong dadi kok kene. Ingat paman, pendekelah. Cokori dewa sesunan titiang. Saking jagat sayong sarwo. Benar, kelah ngajak belian kelah. Cik, dua gong ngapura. Memetang lugera di tiang ji. Di tiang kuning itu di tiang. Idewo yang sing peleban aji, idewo cening sayong sarbo. Di tiang mereka ngatur ngaji. Aden di tiang atur tiang ji. Angen mantu ji. Oh bang sida aji ngangon aden dewo de mantu. Ning, benang anjanine donyen dewo salah tampi. Mapan ning ango aden dewo ne mulo suapi anak ajine. Yen kanthi lantas aji nerimo, aden dewo ne benang jani sing lantas pianak ajine nya. Pengsing uliannya dewa Pramantia kapin aji. Aji ceng rimo aden tiang Nayar ceng rimo paman. Paman ruang kenyen. Gelak apa ya aji? Jani edeng sebagai mama. Dato sasapu itu cukup di bawah titiang wantah pasti rekok dewa dulu. Aman. Jak tegol makejang. Boleh ngalah. Jakal matiang lah makejang. Bas kaliwat wanin saja cai kapen somah wakini. Benar je. Tugas sedidu di Peparman Agung. Sangat pesan saya nongsokang. Piana wake pangnyuan kebuka sayang sarku dong kene kena cai ni. Doyan kene dapat laksanaan cai ni. Sengsan ngelapung rasa nang abedeka. Iyan mundur gede lengan cai ni. Pianak somah cai ni payu medar di karang kepadan lan dijo. Kaden udah nunas di dipuri. Hei, ya diasan wake medewek lo, wake sedini kapening sama, losen sama wake ni. Engkel? Losen wake? Losen paman Wah, dong gede sesuaki bener. Ngidam jati matahari pada sekedapan wake. Nien wake sekadalin, pate hakong glek tadi gagak sama.
Kene bener. Ajen wake memusuhkan cai. Cudat urip cai ini dek lah. Kita mesti nyaing. Manjing sang yang 3 cm depan kau. Cai milaner ramanti nih. Ian ceng timati do cangan dan jelmonor. Inarang, tiap titen kemana kan untuk titiang. Awanang sahase, mengapa meduke, ngunus pusaka duene. Bos aja nih dewane. Beli medar sana. Ngajak aden beli nih. Nyerkal serang beli kene dewa. Seng trimo, kengke kena aja nih don. Menyamot tuh ada nih. Pradesa punika aksama dan akelingsir. Titiang ngayung bahagia suk semang titiang pisan. Mungweng pas wecan beli. Nemangkin titiang. Nah, dol banyak nah. Dan nyeke diolas. Titiang ngiring kadi kayun duwene sake wonten ide nak kelingser sampunang seda. Paman. Binaka dan pidang lu. Jang di kerangkeng malu. Ering kerangkeng Nah, lingit sapi. Lautang. Aku. Ah. Ada ken, Rok, ada ken. Ada ken lakjet nih, ada ken. Yes. Ini sebuah aden beli nih. Lautang. Beli nyerangkin di dewa. Kengkian di dewa jadi lautang. Beli. Laksadaan tiang duen ngerayu beli. Mapan sumangkut sampun beli ring beliin titiange. Yan kayon kone beli ngangon tiang rapi. Ajong kalih ibon beli neteng tak kasede. Sake wale yan beli sing ngiringang kayon beliin tiange. Cutat dinane jani memen beli aja nanang beli kermat tiang ke beliin tiange. Yang itu yang mune cekia gideone. Ada unuk sekala widirau bakat kumuramen guri. Beli. Yang sajan dukeraos beli ini. Kat yang nak berindu kat yang supesing tahan beli. Ke taman malu mesiram. Sur mesiram ngajang makalam beli. Oke, entar geng ke taman. Oh, geng. Geng. Wakai dari parakan dia oleh Agung. Siap Agung cine nganten. Bang Tawang madak Bang Semuk lalu ke ya. Selamat no tabuan. Cing udiang tuh ngeragas kang ngintip. Nih, Bah, biasa bona keramit ane bungut cawang oh. hobi nih kan. Nih. Jiklah mula pada seneng. Ulian mula demen nih. Aris, Ada nak merapian dan senang. Sing ngeresep yan sing kelahnya nakelingsir sedo. iya nyak lu ngasan Dok orang nasne. Men kengken semayon aja ayu candro deh. Mana sadiring kan.
yang kini sing pedalam Yang tiara. pariangan sampun nabi dundung didan ki. Nen, yang sajan cimule bakti, sinah lah kang iring apa bawa segelang. Inggih. Nah, setonene bang bakti, pedalam yang besar. Cim kejang lama. Lilu raring intip. Nggih. Pedalam sajane, pas tetep peragat mudang batik nganggu saput poleng. Nastiko selangan nih. Ada banyak kelbangse. Oh, no, no. Ci janya lu. Los. Tenang, siap Genci. Iya, aduh. Meh, jangan kan. Anget nangkin. Anak mudiang itu. Dor. Nah, domo. Sing len, pantai ngangon songket kapa-kapa. Win, tenang. Sinten mah? Nyus dia. Apone mah po. Si Paci nih. Sing sipai. Apa nih? Orang klano. Nah, Kang Wang. Meh, meh. Lentan sabuk. Nah. Kang yang gantung. Jak beriku begitu. Ingin. Padun dacin jangan. Iki sena, padon dacin. Salah. Salah kendacin padu mau padu. Udang Nah. sini. Wih. Wih. Keras. Engal deh. Iya. Wih. Karo dokar mata ci bekap. Nah. Ang belik nasi mungkin mapun. Abujung. Lagi siapa? Ngisbel. Nah, Kang Wang Cang. Sinau bang. Kita niron lenges be angon ampun. Ulian udang bisa ngeranang bagus. Leanang sangat. Wih, tuh. Kok perjani. Wih. Mau wibawa tuh. Yes. Makanya nah. Niki pandan ngena cagak. Terus selek-selek. Niki. Oh. Niki yang enak kapin. Wih. Oh, nah. Wih. Jaga yang bangun yo. Nah, gitu. Mau jalan bener pang belajar ayah segini. Boleh nyamu ya. Oke, Cang. Bisa cikita. Bisa cik kita. Woi, bas keras kita aji nih. Makanyam. Cicek saya noleh contoh. Boleh nyamu Bebe. Oh. Pang lemut. Nah, cicek. Kang yang tukten ngidang ubah niki. Kipek karena galak. Nih. Pejalannya berengket. Nggih. Yang subek ini penganggone abra murup mawi bawa. Nggih. Suwun cipulas diampe kan. Ring ijo. Setongos gelas sirap ngajak dia. Gelasing bani ya. Udah aja magelah. Tikian Kijang dan turun. Subek gelang mau diang sing cak tengkol nggak betul. Nah, Ngikut. Ini nawang sakit bangun ya di grepe lantas di Nggih. diagung. Sing kita Nggih. di tiang dek itu ngerawas. Pun api. Jak sarung gremeng ah. Diagung. mengerti Ci. Jang duagung istri, Ci duagung putra. Beliagung. Lut na yang beli. Ngomong nak ke Ci. Luan Ci nyerap. Asal gitu. Bang, ngerti Ci? Mau laku. Taruh Ci. Nah, ngomong. Nah. Ingat dengan sing idang Ci menjelap dah. Nah.
Ben Titiang beli dingin. Aduh, beli Titiang mah kita mau ware, mah kita ngencah, atahen beli. Orang yang kita ngencah ya Tuhan. Mau selalu nafsu dong nenek. Ngencah malu marah melah rasanya kan Tuhan. Nafsu dong yang Mama! Jaten rak mudiang kene ya. Mangkin dumun. Sampunang Gusti duka ring parakane elingan do kedumun sampun api baos Gusti. Perak cai den awang dayan benone kekene pisang pancine ngale gayane makado belus bunguti. Nenek satuan benone dot cai. Rak mudiang kene belum kene rak. Mawinan benyang ragu rados pengapi yen mapico baos sering banyak make sampunang mapico baos makulitan kuning ya kuning barak ya barak pengapi nomor 1 yang Bagus cina. iya nama nikiane sedang lah kene. Sedang mudiang nih. Sedang nyutin banyar yang Yen ada yang mirip nyet cai nih. Mau penganggo sarwa bunga. Sarwa songket doteng cai. Kia walenya cemlali dajani di karang kepatian. Ada lelet-lelet dan songket. Intan nge yang pamit umun Teteh. nge Pinya benyerap nyara ben serpen bungut di mana mai? Sing medaya gelang. Cuak saja nago. Manis satu ragongan diajang belen gelang. Pasti deh gelang ini dah dirapi, ditekanin suber. Ipera orang paman nyerap gelang. Yen sing tegelang waspada kengken dah dene gelang. Ah, pantesan gelang kodok kan. Asal aja beli dingin cicing jangkutin beli. Sing medaya saja gelang. Dan wenten kadi penarkan Jokori Dewa. Yen asapun iki tuh carone. Kemana sampun antuk titiang? Mejanten sampun sangkan wilayah. Ekan daerah ko. Duaning tan seneng kayun pacang angin coko dewa rapi. Kekan? Ide irako sane berdua kayun sapun iki. Belen gelas sing demen gelar rapi. Inge. Tapi kaya den gelas. Yang sebagainya piundukane kengkenan penjani paman. Pasti dong bicara nenenan mau balik paman. Rasa buku bor-bor bulu kalak titiang ketekanan makin. Luar geni kati wakil antuk minyak. Rasa ngabar-ngabarnya. Titiang kanton mangoh bakti ring toko dewo. Misal dia titiang pacang maripune yang kayon toko dewo. Yentang tidak titiang walas yang tengah titiang. Nirgawe titiang kraos. Pateh agung ngelarang nestian loh neranggal hingga. Sane mangken toko dewo jadi astren titiang. Jadi payah titiang mang dijagek nyolek kanton toko dewo. Lantang matur. Yen saja bukatur pamane. Dinane jani jalan payasen gelang. Ring puri. Cuma saja. Jadi ngerasa ngingung kena di pondok. Sesukat Gusti Ayu ada di pondok tadi jelek sekena. Di dewek runa. Lantas ada bajang di pondok ini kena likat di jen. Di dewek wong sudra. Gusti Ayu
Apung sujadane kalang amadi. Dari jak rasa mesemu sebat kenahang meme kenapa ada kenahang? Masa meme sing resep. Tiang runa. Ane jani lantas aduna bajang di pondok. Kan kenahang. Yen sing kenahang pas atuh sing di pondok. Dadene maden dot kapinang dane Gusti Ayu. Sing ngidangan sapa diame? Yen dadi teh sangat memang ide kapinang maden. Do aja maden kenahang dane Gusti Ayu. Kewala meme mesemaya kapinang maden. Pet prade manian ada ngugu keturunan madene. Apa buen nyen pepadan. Meme misalnya lakar ngidiang kapinang ramah yen ini. Mada dumadik sangkanen pesuecan di sayang widi. Sida di jangan sapang. Yen gitu, senali dane Gusti Ayu sing kepuken meme oleh kuning. Me. Jatine oleh dunia tiang sebade di ini. Ya selang ki meme mau tutur-tuturan. Aksamang di tiang Gusti Ayu. Donene mangkin rerainan jagat sampun nampak. Ron busung di tiang nandan madue rikiring pondok. Mana di tiang mangkin pacang kabian. Yang kita sedang melaut pesan me tiang bareng kabian. Gusti Ayu sarang Bareng. Yang itu masih. nadene made jang ijang cuma dene. Hah? Sina di bareng me. Kabarang masa. Barang-barang namanya. Ade benek kali busung. Benar masih gitu. Yang remesan dong kira kan Gusti Ayu. Udah ada suawu aja ngerarah di tiang aja. Nemu bagio pejalan haji. Haji lantas ngetur tanggung ceneng subuh sida lantas tukuken haji. Apan ceneng dipuri subuh kuningang mati kanyudang bendelaparan. Nah kengker sudah kena ceneng apin ada di ini. Dikang Gusti Ayu dikang. Aji, yuk dene sapuniki parineka. Dok di tiang kepenikayang ketlengin wana metir tegumano. Kesarangin natok di aji aku. Risampune di tiang rauh ring tlengin wana. Boya aja metir tegumano di tiang kajang. Sake wanten kecak-cak kebayang-bayang. Tamis-tamis di tiang emasin padam ji. Kecak-cak? Inggih. Agat wenten imeme duko sarang ibli made saneolas nulungin di tiang. Matur sisa di tiang Gusti dingsir. Kene anto Gusti ngelingin di tiang. Iyan sing pelih ban Yayu. Mendageng sekade bawas Gusti. Menenya. Ya anak di tiang ipun imade nang matur kene di. Sinyandang sing made jejak. Nawagang di tiang puniki wantah banyak terwe imade tirta wastan di tiang. Oh made tirta. Pianak di tiang sanengan yang anak kali diri kering-kering. Risampune tatasang di tiang diri kering pono. Dados kemana dok di tiang singsal kau entenane Gusti Dingsir. Kewanten aksamang pisan ya wenten purun atur di tiang ring-ringe Gusti. Tapi malih uang mejantan. Doneng singsal kau entenane diri kering puri surya diupo. Pine becek mau aliren Gusti Dingsir mereka kepuri. Kewantan pet prade benjangan wenten napi jereng puri. Tedon meriki kepancaka dirto di tiang kumanti pacang nyangru sepengrau Gusti Dingsir. Pejalan ayu nene. Ya te powe hayu ne mulane sanang buatang bener tuh. Yan kita kalau legang nah kalkalin malune Yayu lah kalkalin. Aksamang pisan mejantosan rian Gusti. Nah kengke itu jeleksan sebang made. Nah tundek merememe matur. Ada aturan kepinangkan kane Gusti Dingsir mun amu. Nawagang matur sisip di tiang Gusti. Nah kengke itu kan made. Ini di anak pangian di tiang saningirin sampun api kicen ya. Oh hitungan madene Yayu made ngiringan kepuri melah pesan masih pejalan made itu. Made ngiringan kepuri bener tuh di pondok jak memende gitu. Ini napi bau sama gini. Nang udiang mereka bakta Gusti. Gusti Lingsir. Yen sapuniki derahat wicarane kantung talar mau banyulan sapunika. Turus-turus semargi rian di tiang pacang ras di tiri kering. Legang nah kalkalin malu deh kalkalin. Kalian Mebli kalian dia. Turus-turus Gusti. Lengah. Nyen ora made lengah. Madene belok marayo. Sedang melah ajene raus. Ajene tunasin mah. Cara munyen memene busande. Pinah-pinahen malu lantang apa pinah. Masa made sing resep kampinang munyen memene busana. Paling melah rasi tiang pemargen dane pangsida selamat manipuan sina made lakar nawang paundokane na aturang meme kapinang Gusti Itu Lingsir. ya saja gitu kan ada bang ke merajaan. Masun meme.
wang rasane. Hah, bejegek nyelolet, banyak pada jelema paling. Ayah sini kene Paman Agung santai. Hah. Ya, Ratu. Bulan jangan nadarin Ratu. Ados kenten sayang. Bulan nadarin nge. Jegek. Aduh, Mas Mirah beli meketel. Wih, Mas Mirah meketel. Ngan Mirah ikat nyak peserot batisin gelebak terusan. Ados kenten sayang. Sayang, kakek kecek beli nih. Pas kecek gantiannya. Mawinan las beli ngurini perak nyerep. Agak waspada. Yang sing waspada amat ya. Udang ronde ya mani di perak be. Maroren beli gelut titiang dingin. Timpahin titiang beli. Pantesan jak sing dadi adenga ngawake kar ngencah jak bergedek. Agak buat yang sadar. Ya nih beli nyangkutin nak mie nyalub. Nih adi mah bosuna jangu. Beli ngoren nih perak. Di perak nih kok. Nih. Wah, Beli ngoren. adung tuman jelma kancang-kancang tan budok udiang. Oh, tawentan nge. Tan. Sajam di tangan. Aduh, cu. Aduh, cu. Beli. Tapi, Makin letah kepi kayu nanti titiang beli. Adis, Soalnya badan titiang diraba-raba beli. melukat. Melukat makin. Nggih. Udah yana. Kak, box. Taman manusia. Nggih, gede. Miring beli. Sirat. Hah? Ayo nak itu Bilang hijau nih pengajak beli ben midah murodak sino. Ratu Dwagung Putra. Memang laporan bagus ini. Titiang puniki Ayu Chandra Dewi tetagon palunggo cokor dewa. Rauh tangkil titiang beriki. Gumanti ngelungsur daging semayan cokor dewa dokerian ring siang. Wah, ini marah dia mau beler nenek. Ngudang-ngudangannya beli-beli. Lagotat yang bodoh. Nabi, nang udang ada jelema luwe main ake kalian celana. Weh, tan ja calen telanau. Nabi nih ke? Daging semayo. Masuk tan kepikayan tan ngeresep itu. Nonton. Isin semoy. Isen semua nih ke Nabi. Nabi yang nengken bangke. Bangke nih ke? Dia dot bangke, you know. Lek bangke. Ngenten main ake bangke. Wah, Renguang. renguangan ake jelema lengah. Nenek cedik ini ake mati masih. Konen awang nikmatnya dunia konen ake mati. Mai permisi mati. Aman dan mati jok mati yang ibane pudidimu. Ngedang dan. Ratu Dwagung Putra. Tunggu dada sasapunika palunggo cokor dewa ngerundok kang bawa sering titiang. Yan cokor dewa nenten eling ring sikian titiang. Puniki wenten bibi mongkek pinake saksi. Nyaksinin sapurapi runtuh baos cokor dewa dokerien. Modok aduh. Nawagang matur sisih titiang Ratu Dwagung Putra. Wantah medaging pisan sekali atur dane Gusti Ayu ring palunggo cokor dewa. Gumanti titiang yukti pinake saksi. Nyaksenin sapunapi runtuh wacanan palunggo cokor dewa ring dane Gusti Ayu Ratu Dwagung. Coba. Kadak cengah. Maret yang mereng-merengan kadang sing ngerti omongan nenek cerik nenenan. Maka saksi beli tahan menjanji ajak jelma luan nenenan. Beli siap. Pokoknya singkat kata nak beli nak. Aman beli nu cinta ajak dewek tiangnya. Di hadapan tiang cak-cak jelma luan nenenan. Oh cakak. Mana? Sampunung sumedang saya sayang. Bila perlu matiang. Ini mardo sajan sing resepken sebang. Sing kena bengeningang munyi. Tuhongken penyanyian pelah. Ane alus sing nyin kena penyinampi. Pang nekengken. Pang keras wake. Duli ya nundun macan pun. Ratu Dwagung sampun. Matiang. Udiang makan nganten jak nyak panja. Mau beler nih. Mau ngaku saksi. Pun ngaduk-ngaduk.
Okocang mesiram, manyang sana, rengudiano. Niki bebak ping 416 megenap peng data petang. Weh, wah belok, patuh. Nih dia nih, ilang. Niki nake ngarang niki. Weh, nih. Cewek-cewek. Weh, marah ada nang ngukul pengantin baru engal ke puri. Puri. Mekolam. Kolam. Ngai pane. Pana. Pang beli ngelak keponakan. Alah keponakan kembar siam. Odan. Mau? Nggih. Ini beli. Mangken beli Nah, ngakasan iki. Aku sarap beli. Nggih. Nah. Terus. Bakalan nama kolam. Ratu Duagung Putra. Jingang yang Duagung. Ratu Duagung. Terus ada barang prai darono. Prai terus. Si besi cang besi do. Ngalang deh terus. Aduh. Wah. Ampun uning, siapa sih niki? Bisa sih takonin aku. Belum. Ken cara bebek buang adi dono. Ken. Siapa sih pesengane? Siapa yang nama? Wah. Siapa yang nama? Oh, sirup pesengane. Jero, sirup pesengane jero. Ratu Duagung Putra. Mungguin wastan titiang, wantah Gusti Ayu Chandra Dewi. Gusti Ayu Chandra Dewi. Chandra Dewi jaga sekadi bulan tulung balik ke sengsara baliannya dia memanja ring Adi ayu apa semira beline aniki bungkong beline ami makajinan resnan belireng adi Gendengane zaman pis bolong empet. Chandra Dewi dijam songjitne. Pang Carjani. Nggih. Pop. Ngetren nontonaken. Pop. Nggih, panahan ngono. Toto canu, lelor majung poleng, katut manyu ako, pangapi pesatut, roko bongkos pak jeng, talen neketeng. Nah, ane menciptakan lagu ini nu hidup tenan kok. Ada ngelemes nalo mesti roko bongkos pak jeng. Dan sing den konser. Wang lagu Bali ya. Chandra Dewi. Wilungan bangke tuh. Beli Petro nih. Masa sing nawang. Apa? Sing rungu marah beli. Beli maka siap yang ningahan beli. Nang siapa? Men orang konser beli. Eh. Beli selesai konser beli. Selesai, yuk jangan grup. Men grup nyene prajak beli. Ngajaki kene, ngajaki Widano. Widi Widiano. Yang? Widi Widiano. Nah, kemarin benaman milu kan barang-barang. Ngaji doang, yang dunia aja mending Chandra Dewi. Do jaki Panji, jaki Yangso, ajaki Bayu Wewe. Bayu KW. Yang? KW. Ngeto. Geni yo sinawang gendengan yo. Beli. Tiang ngajen na tiang milu menggendeng beli yang di sebane tiang bisa diolah saja. Wah, ada keliling melestarikan lagu-lagu Bali. Tuh. Oh, nyang ke masyarakat.
Tawang geningan cai. Sing betawang makan ajen tiang jani. Kene volume pertama tuh kene produk yang baru tuh. Sing baru konet ini lama nah. Alus manis bibi kadine mamunyi ngae ulung kena menyayangin sekade toyo aneh memargi gelis rasa suluk engalan bakat mangugung kadikata beduine puntol sakit terasa yang beli di tengah marung rasa beli teken bau kudan kena kejangkit uragan beli nejani ngelek-lek nyebak Geleng to bersedih gendengnya. nak menjiwai Oh gitu. Aduh. sing cara tuh Chandra Dewi Ngaji Gini berdoa. apa tuh aku nak sing ada penjiwaan kengkengnya hidup mana Beli. hah Ngap-ngang tiang lingah beli megening beli. ani nganang apa Aduh, jag jangih munyin beli ne. Tiang dot masing lah munyi jangih cara munyin beli ne. Hah? Apa sejatine resep ne tuh beli. halo Halo tuh. ngalih kain siap tuh Kudiang terus tuh beli. ngalih kain siap tuh satu hari pangman 1 kilo Kilo. deng-deng Hah? bekering goreng banyak katirnya amah tuh kini bersuarane Buang lah munyi jangih berak pasang. Weh, wah blok sing nawang apa nyai? blok Siap madan. nak seselikan Sing siap sarjani siap loren sing. sing sembarangan siap ngalih siap seselikan ane madan Ane kengken tuh kengken. ngalih siap ini embon aja mah ngalih siap ok sandah jambul godek di rupo dimpil karo ane sangkur Nah. nah. ngalih siap kita Siap pesangkur pamiku. Nah. weh Chandra Dewi ne Weh cing orang siap. Dimpil karo aneh, karo aneh. Lek-lek dimpil karo aneh. nak seselikan Chandra Dewi orang langah Biar nak beli, biar Bien. beli. Tiang demen Ah. beli. Melah sajan gening Nah, beli nih tuh tuh. eh Ane Tiang kesayu demen masih sajan senang. bedingan sing ada nih melahan. weh aduh Wendan kita nado apa tuh? Dan ini Gusti Ayu tuh. hah Dan ini Gusti Ayu. Gusti Ayu Indawang malih tuh Buen beli, nggih ibur tiang beli. weh gampang masalah ngibul gampang Ibu lah bu. Ngibul. Ngibur. bebongo ayo Cing orang ngibul. nak badil ayahin nah ngibul dadi itu sing medayung reng margi tiang ke timen payung yen titayang widi sinajan ne pacang memargi nepen sajo ipiane mangipia wah Gendang wang pemonto suat pemonto beli. Buat sedih gendengnya beli pedalam yang beli. Leng tadi beli. aduh Suat beli. Nah. Nah beli. Bapak jangan dekedu. Itu. Marung ngibur. Nggih, Bapak saking dalam puri, Bapak. Ime. Dia nggak boleh siangan kan dong. Kengken uno kelar. Tidak dong kopi malah hancur gitu. Main nggak boleh sih dia. Perbaiki cai. Orang dia nggak bapak dia. Bapak dia kedua mati. Dia.
Mati. Yen memen ya ora. Mamen di maluan ngalen mati coba dari disangka melingi coba dari Dewa Pitara. Onyang mati. Onyang mati. Watang hidup kan mati. Benar. Madak mau mati mau kejang. Dia bangsing. Yuk kita jaga. Ulian kena melanya yuk. Ayu nawa. Gelah uli dijajah. Gelah kanan ipah nih yadi dini. Ayu lantasan dot kini paklah ikudalah atine. Yen dot kena tuna beli anu somayu. Aduh Agong Putra. Mungguin suecan palung cokor dewa. Pacangar sayang titiang kangen rapi. Dahat sik semayang titiang. Iri-kiring papan titiang genahang titiang. Sakewantan rinde pengan mekani mangkin ampurayang pisan titiang ratu dua. Adi kata. Duaning titiang ten presiden pacang dagingin. Sapun api kayun palung cokor. Singnya kan gelah. Pangipah gelah aja. Yen nyai dok kencang. Ro, yen lemoni dok sengkalau yadi. Sinas. Iadi kepala sama. Sudah. Aduh Agong makin. Nekian. Mangkin dumun alon-alon. Cokor dewa nenten uning. Sapun api yuk tene daging mana titiang. Yuk tene sane wau punika titiang nyuk jokin kayun palung cokor dewa. Ayunya kan gelah. Yuk tene titiang ngiring kayun cokor dewa. Tekan yuk. Ini titiang ngiring. Yen ayu sajanya. Weh, bro, dekat aku ranjangnya. Ngelek-lek marung aku trunau. Bata ponen kamu maning bedek itu aku rencang. Ayo, yen yu sajanya kan gelah. Nah, Apa tak yu? Kalau bisa lu ora. Ratu doaku. Tane tunas titiang ni mangkin boyo enten tios. Galah ha bos-bos baku. Ayu kalau kerja. Duaning titiang dereng mekedas-kedas, dereng bersih titiang. Ni mangkin titiang pacang mesiram riu. Yang manjus mesti malu dek. ada kalau lo ada yang lo nyakin beli. Aduh, nyak beli, nyak nyak. Kakak di Sayang Sarbo ganti nih. Apa kalau seni ya? Kadi Gede, aman kalian kapal lebih nah. sing angon talin kapal. Kadi Sayang Sarbo ukudan mas angon. Mas apa ukodan megeraman masih. Di Sayang Sarbo sing angon geraman. Ukudan. Mas apa tuh ukodan? Ani nyorok-nyorok rombong doh. Tuh mas tegang bakso ada nih. Boleh jangan ngomong. Tunang orang. Kek, iring kan nih. Benyanan sanyana gelah kalau main ngaleng nyai. Asal-asal boleh semua bersih-bersih wangsit nih. Terus aja pada wanyang to. Nah, Goreng gedong. kamu kan jangan ampun kamu kalau. Ireng. Gusti Ayu, Tiang. kemudian ngenyak kena budoh-budohan. Pemekasannya mangkin galah kantono kide. Lagi meme buko. Yen kita jalan gatiang bulu. Lima ada dulungin tiang beli. Sengkalo ne depukin tiang. Tulungin ane Gusti Ayu me tulung. Aduh me sengkalo depukin tiang. Ne jani meme bakal iden tiang tulung. Kengken betiang medaya. Rehning ida dua gong putra. Takon tiang. Ida du sing eling kape nukodan tiang. Rehning keliputan ban guna-guna agung sayong sarbo ne me tiang-tiang ban medaya. Sampun marane tiang sampun iki sampun penados ni Gusti. Menawi demangkin kalah mau tamu di tiang pacang matur. Doneng saking riyen sing idang di tiang wicara. Ampun Gusti Ayu. Paunukan apa mi? Dok ajen Gustine ngedot mriki ke Pancakedir. Mayu-ayu ring sekian titian. Gusti Ayu kagiat kewanten enten purun mau pitaken ring sekian. Saja duga sentu tiang mekesiang. Sahasajen tiang mayu-ayu kapenin mimi. Laku sejati ning memene nang tuturang kapenin tiang.
Muning somah di dia. Dukerien dados pengabe dan nakeling seri kering puri candre. Jaga desane sampun. Menkeken. Ide nakeling sir tedong jaga ring candre. Mapai ce bawa sering pengabe duene. Yen enten iwang te antuk dijangun ning ayang sapuniki bawa sing nakeling sir. Nah paman matur. Apan sing mekelo buen gelah nulakar nyenang di jagat. Gumin gelah subuh kekuasaan kapinang Prabu Sayongsa. Nejane ada putran gelah. Lakar suksrang gelah marem kapinang. Angon paman piana gelah mesuksrang. Angon paman apa? Pamekas putran gelah pangsigen. Riwekasan pangadeng wala sangkengken sakit kain gelah hadis sapunikun. Kadirasa durong musan. Idena keling sampun. Duaneng makwe kanton mesahiri kering puri candra duit. Nenten yuk dipurun pengambil duene suwe mengenai. Rares nakialet kepamitang kebakti mereka kepuri surya. Cokori dewa boyo wenten sios. Wantap ran kedong jagat sane muwet sakyang kuring candra duit. Kiawankan kasinap cokori dewa mangga sidek kantor yang nang iring-iring jagat yang Biang, bangun biang. Biang. Tunggu dada di mare biang matur buka gitu marep kapenin gelah. Yang dia mau neka dirasa bakten biang marep kapenin dia. Apa men bakal agon tiang wala sang biang. Nendang sanang parindikane puniki panjang pisan. Menawi da puniki sampun pidudoi da sang yang pramukawi. Majalaran puniki cokori dewa eling ring dice kawit cokori dewa. Kadiatur yang sane wau. Asiki kepamitang mereka kepuri surya dewi. Sane asiki pamitang yang mereka kepedunguan pancakadil. Kadene tiang nunglah semeton. Mendija semeton tiang itu biang. Mumpung meme supakti. Kuningan. Jane kering itu. Ija semeton itu nih. Cokori dewa talar Gusten titiang yang Ini gelah terahan sama teratu. Punika demawi nanti tiang ngaturin cokor dewa makna nampak-nampak sarangan. Sampai kita lihat. Beli. Bagia pisan mana tiang kecunuk sarangangan beli deh. Ayah Chandra Dewi Dewi. Gitu. Sematro beli sing medaya. Tung sampun dewa mas meton sarang beli. Yene mulai sing sangkan sing itu sang yang pramukawi. Itu masih pengubakti baru pengabdinya dewa nih. Tuh kapan sih itu beli murid tuh maning ketemu lawan dewa di. Itu yang nalan sapunika beli. Beli sampun mirang. Wentene beli sarang titiang kali hidona keling manguh kesengsaran malih sedo. Sangkane nagung sayong sarpone beli. Titiang medewek luh rumah sejengah herang. Ini mangkin sapun api kayun beli ne meragel lanang beli. Tadi. Senuan beli nemurip. Beli mulu lakan pramobelo. Pemakas merasa yang watak mumuang karena ada di Jakarta. Pemakas Prabu sayang sarpone. Matur sisa bidang ratu dua gong putra. Sarang ratu dua gong istri. Yeneng kadimana titiang usan cokor diwerin medetangisan. Ngireng kayunang wicarane kadi sapuniki napi malih kantun paswecan dena kelingsir sane puno dedang iri kiring pemerajan neken ucap manik lebur gang menawi dena kelingsir sampun mikayunen parindikane puniki ngiring titiang misade ngiringang pemargen duwene mrika lunga kepuri surya diwipa napi malih mesah duwene kantun irika ngiring sinayang kawigunaan manik lebur gang sene punika Sejawanan gento. Lan perkantian le, mapan wira sakti ruang senengal. Menageng sekali bawa sudah. Ring memarga manindik lis. Ngiring dia.
Kenapi sayang? Wau niki tendurus mesiram. Nggih, wenten mungkin jelma ngaduk-ngaduk. Kena ngaduk-ngaduk. Mangkin nggih. Mandak pangten wenten jelma nelakan walan malih. Inggih. Nggih. Hai. Wenten kena ngudul. Ayo nen belitan. Tawang dia penangkin jago mesiram. Pidana luh. Jani nak muani apa ya alih mai begitu. Apa kuah komoh tu no. Nawagang matur sisip di tiang ratu Agung Putra. Ampura yang sekian di tiang. Duaneng pengrauh di tiang menawi unggul pemargian syukur dewa. Menyen landa sawake. Di tiang puniki wantah banyak terus saking penepi siring. Rauh di tiang mriki kumati pajang aturan tirta pengelukatan. Dan melah banyak uli tampak siring. Ngabor di tempul dan melah. Nah. Ayo ngaya benar. Pang luka, pang bersih. Kan, ujang aduh-aduh. Kena mungkin demen ngelembur makin kayak ini. Beli. Laman beli karena lembur, bang sehat bayune minum enak. Enak. Lama. Sakit dore. Aliang pil. Kacon hoye. Nih aliang pil nih, sakit sirah. Iya, becek nih kak. Oh, sakit sirah. Salah kamar. Beli. Dong tuh nak iyang Raben beli ini salah kamar. Yuk. Ni mara iya benar. Ni dong ni. Jangan mana jelma bodoh aja. Aduh yang diperkosa.